N'wamurima Protection Services Security and Training. Loko lava ku leteriwa mayelana na security a wu lahlekangi. Hi trainer grade E DC xikatsa na sira, grade B na grade A. Hi endla na sira application, sira renewal, sira annual fee, certificate reissue hi mintsengo ya le hansi swinene. Kuma vuxokoxoko eka 081 764 0279 kumbe tana e8160 Winnie Mandela Zone 8 District xa Palamende kumbe e169 Matamela House number 56 Mosupa Street hi le Sosville kwalano. N'wamurima Protection Services mintsengo ya le hansi i galo. Ripfani na ku amukela eka Jiwan Solima ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo. Loko mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi n'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla amadambyini ya siku ra namuntlha hi na Mugewu the Junior. Hi Mugewu the Junior. Ayi. Apasini ra n'we ku tsariwe ku hi n'we mani? Hlautelo Kingston Miyambo. Oh, mo ka Miyambo. Kahle mo ko Timoti. Loko na phephu. Ani mbona nyana ku ami swisasekelanga switashuma ku ka se switashuma le xivongweni shedan vanhu lava va nga va miseketelaka kahle hinkwavo lava nga ku hi vona. Okay, ni khesa kari Jiwan ni xeweta vanhu hinkwavo vaseketeri va channel, vaseketeri va vunanga bya Xitsonga, vaseketeri va mina. I album ya unga name nga release ya u4 ya 4 ithuku Ripfani. Why me ithuku Ripfani? Ni langutise ku ni munhu loko ni tlanga tingoma ta mina ti hambananini like kusukela ka track 1 ku fika ka track 10 if ti ta va 10 loko 12 ku fana na sweswi ti va ti hambanini hinkwato. So ni va ni langutise sweswo ku mipfumelo ya mina yi hambanini na ku va ni kheni tirana ti artist to tala. Loko ku ta Jiwan Solima Makamba lava album ni chaya swa Jiwan Solima Makamba, loko ku ta Rodwell iswa Rodwell swikumeka swi hambanisini swo a ni Ripfani ra cica se ni ku vona ku inga ku i title ya kahle for sure. Swi ku reason ku nga va ku ri yaleyo mara ai chicken mi ti hambanyisa njhani ti ani mi vula ti rhythm loko mu ku ti hambanini mi ti hambanyisa njhani because ku na rin'wanyana a no vula ku mi kopelini mara no la ku mi nyika xikombiso ri twala ri fana na lera la ku Shibelani tiravu ra Mr. Post. No vula mo ti byela mo ku sweswi ni la ku tlanga line ya Mr. Post, sweswi ni la ku tlanga ya mani. Swi vangiwa hi ku masungulelo ma vinjhani loko ni sungula ku chaya. Ni sungule ku chaya hi 2015. Okay. Nkarhi luwa ku trenda ku ri na vuhangalasa ma-Russian army nkarhi walowa. So ani ni dyondzeti ku chaya hi tinsimu tetiya to ku ni kha ni kopela ni sungulise sweswiya ivi swita ni fika ni thumba ku ni rhandza Dr. Joe Shirimani. Loko ni tlanga a ni tsakisiwa hi mipfumawulo liya ya vo na mayimbelelelo. So hi mhaka ku a hi mina kumbexani hi mhaka ku ni wa swiswi ngopfu vunanga bya Xitsonga a ni sunguli na byona hasi hi leswi swa ku twa tinsimu ivi u ti navela ivi se swi tshama la loko ni ri studio ni tlanga hi ndlela liya kambe ni kha ni ringeta hi matimba ka ku aka mayimbelelelo swi nga fani na Mr. Post ni ta kombisa yena because ma ku vala leswi swi maka mpfumawulo ka mayimbelelo swi nga fani na yena ni nga yimbeleli famba hi voice ya Mr. Post. Mwari nwe ni wa 2019 ta May. Mwa 2019 na May. Okay, lo mi sungula xikomba ku Amerina swin'wana swo ma 15 years. Yeah, and then kahle incini xi nga mi endla ku mi za mi ti kuma mi ti na chaya like ni la ku twisisa ku before ni chaya ni rangi hi ku yimbelela. A hi recorda kwala xitaratini ku na misa un'we veri i Matimba a hi recorda tinsimu ta hip hop na to ta Xichangani. Boti wa mina i artist ani navela boti ku va yimbelela va endla tinsimu i Mugewu. Va endla tinsimu so na mina kwala ni kumeka ni kha ni swi navela ni swi endla a xitandini until se ni ya kota ku chaya ni focusa ka ku chaya ngopfu. Ni sungule ku yimbelela hi 2017
se ni chaya ni ti recorder phela mina loko Mugewu the junior ne an hleketa ku mi vula yin'wanyana ava ku i Thomas Makholwa i Papa Tsongo. Okay. Papa Tsongo. Mugewu i kokwani wa papa. Ai teni ha ri kwala ka mimfumawulo mi nga chavi la ku sungula la ka sweswi album okay. Ka reverse ya le right. mi nga sungula ko kuna tingoma tin'wanyana ngaku timbirhi ne mi nga feature Oscar Makam. Oh yes. Before Oscar Makam va nghena loko a yimbelela n'wina swa twala ku i xitayila xa Oscar Makam. Oh okay. Swi nga kha swi endliwa ku hi vo va ku va la composer ebe n'wina mi fika mi nghena or swi endliwa yini ku leri mi nga feature vo swi twala before va nghena ku swa fita ku va ri ko ni va ni langusiku Oscar Makam va tlanga swi swa njhani ti rhythm ta vona hi xitayile lexi xi nga olovaku ku va nghena hi ku hatlisa ni va ni langutise sweswo that's why na rhythm liya sweswi mi swisaku ku mahitwa ku va nga nghena la so sweswo okay loko ha ri ka yo yale ni vone kun'wanyana va kha va tsala ku ka ti instruments ta Oscar Makam. Oh okay. ta latest album mi hoxi xandla a ni tivi ku le ka tinsimu hinkwato kumbe xana a mo hlengela na van'wanyana kumbe njhani a ho hlengela na van'wana okay la ku mara sin ve tinhlamuleka la mi ngete a mo hlengela na van'wanyana mara swa endleka nhlamulo ku nga ri yo ni la ku twisisa ku loko mi yingisele tata n'wina ne yes hambileswi hi swi twaku ku la swa fita ku va ku ri ngoma ya Oscar Makam rhythm ya Oscar Makam okay i tune because no vula ngoma yimbelele i tune ya Oscar Makam mara why the instruments ti hambana like aka tinsimu ta mina loko ho mitima swi nge fiti ku ti va ta Oscar Makam. Setting ku va ku ri tune ya Oscar Makam se swi endliwa hi ku rhythm liya mi nga yi tirhisinele ka Oscar or liya ya Oscar na mtwisisa ku na siku rin'wana ni nga tshama ni tsala ku Oscar Makam va khandziya beat ya ndzumba ni swi tsali ka inani ka status beat liya generation yo penga beat liya swi nga endla mi swi twa vhele loko se va nghenini ku swa fita ku va nghena sweswi mi nga swisa swona mara beat liya i ndzumba leswi yi nga tlangisiwa swona a ti fani na ta Oscar Makam. Na mtwisisa mitongo ku mdumino or mitongo amse duma ene loko ri ku mdumino mitongo mdumino why loko ri ku mitongo amse duma why mina a ni tiveki ni rhandza ku swi vekisa sweswo ku a ni tiveki mara ni khe ni swi vona ku se swa antswa na khana tiveka a ni swi rhandzi ku ni na tiveka mitongo problem ile ku va ni ngeza ni tiveka ku fika kwalano na ha ri ku kuleni ni believe ka sweswo ku na ha ri ku kuleni and xin'wana xin'wana xi na nkarhi wa xona ingaku nkarhi a wu za wu fika wa ku ni va ni tiveki ngopfu loko mo tonga ku se mi tiveka ngo hi Mugewu the junior hi loko mukova ku endlekini loko ni humesa album yi chaya amoyini aka ti radio ta Vatsonga kumbe na tin'wanyana ku va na tigig ni nominatiwa aka ti awards tin'wana tin'wana ni nga yi ku kongoma to karhi mara mi nga wini ana mpano mukulungu ku nominatiwa hi swi nga na matimba ku tlula ku wina na mtwisisa swinene loko mi check in mitongo ku xivangelo ku nga ku ri yini ngopfu i karhi ni voni interview yin'wanyana ya n'wina mi ri na mi vulavule ku Xikwembu loko xi lata ku endlela swo karhi xi rhanga xi ku
veka hasi so ni believe ka sweswo ku hambi ti komba nga ku ta phohla mara andaka karhi swi miyela swi ri karhi uza ufika ti fane ti fika ti na mintlheli hlamali swo ku se swa chavisa. Okay, mina YouTube channel ni na yona ni nga yi pfula hi 2020 hi May, ni rhangi ni pfula before ya n'wina. Yeah, because ya mi mina yi pfula hi May 20 ta May. Mi twa ku why like ni vula ku mi za mi vhaka mintini mi ta promoter album mi ri na YouTube channel, like mi twa ku shota hi nga YouTube channel ya n'wina? Ya ritsongo hi mhaka ku n'winyi wa yo anga tiviki ku fika kwalano, mara loko hi langutisa ya G1 Solomakam yikulu and Solomakam i brand. Okay. Ai munhu loyi anga sungula swa media swi nga na swa YouTube i khale swi ri kona. Okay. Na mi twisisa. So no problem yako and time mango is sungula karhi mara ni nga chavi hambi oba 2 hours akuna problem. Okay, mon fan jambi xivutiso lexi ni ya ka xin'wanyana. Mi kumeka na le ka channel ya yini ka Aron Celela. I yini ntirho wa n'wina? Ni co-host aka half time podcast. Okay. Mi twinga ku swa mi disadvantage loko mi analyze music mi ri artist? Ngopfu swi pfa swi ni vangela problem ka ku loko mina khe ni analyze music hi ndlela leyi ni ri artist, loko se van'wanyana va ya analyze wa mina swi ta va njhani? Mara hi mhaka ku se i khalenyana ni sungulini a na ha chuhi ku mhaye vava u ni pfune ngopfu ka ku promota album. So a kha endla sweswiya swi nga fanele ku endliwa ku vanhu va za va swi tekela nhlokweni ku na album yi taku. Okay, ni tlhelela ka xivutiso lexi a ni lava ku mi vutisa xona. Na risimu rin'wana ra n'wina ra ku vulavula hi ku trend kambe i trend i track 8. I trend. Why mi endle risimu leriya? Risimu leriya ni ri endli andhaka loko ku trend xin'wanyana xin'wana loko ni tsundzuka i nga ri a xi yo tshikiwa hi boyfriend, so a xi hlekiwa aka Facebook swa lembe leri. A xi hlekiwa ka Facebook ivi andhaka karhi xi sungula ku nyikiwa mali, xeleriwa timali, xaveriwa na iPhone. Ni ku swi komba ku loko u lava ku humelela u fanele u rhanga u trenda. Loko hi langutisa munhu wo fana na Manyangatsi, yes a tiveka mara after that beef yi nga endliwa hi Mr Post, Manyangatsi se swi vi swi nyanya. A mi swi naveli ku swimenda ku bifiwa ku trenda nje hambi vo mi biwini or xin'wana na xin'wana lexi nga mi faka ku mepeni, a mi swi naveli ku swimenda ke? A ni na problem na swona swi ta hi ku trend hi yini. A ni ku tala ku trenda swo biha swa kahle swi trenda siku ra yi-1 ntsena. Mara n'wina mi te a swi hindi 7 days. A swi hindi 7 days. Se a swi chavisi. Ungosala la mama mbitsi va comment. Just ku bora. Imali muni yo twa ku kule a yi tele mi nga tshama mi nyikiwa a gigini like hayi ku nyikiwa hi crowd, ku nyikiwa hi lava va nga mi rhamba? I 700 ni nga yi nyikiwa loko ni humesa album ya mina yo sungula hi 2021 hi ti 30 ta October a Hilltop. Shish. Hi 2024 hi n'hweti ya October. Mi nga tsakela ku vanhu va mi nyika mali muni? Hi fanele hi rhanga hi langutisa ku tlambi yi tiveka ku fika kwihi, mara mi ku tsakela ka mina ni nga charger hambi ku ri 2000. Okay. Why? Ni la ku hanya. And loko yo va 7,000 mi nge he koti ku hanya. I mali yo sungula leyi mina ni twa ku loko no yi nyikiwa hi munhu ni cinini yi ta va yi
yi ri enough mara loko ala ta ni nyika na swin'wanyana a ni nge swi ali loko mi kha mi chaya mi kuma yini a ni sweswi mi vurini mi ku loko ta soloma ka mitlanga ya rhythm ya soloma okay mi kuma yini like the artist a nge mina ni ta ku recordeni ka n'wina ni ta mi charger ni ku Botsoli mina ni tirha hi ndlela leyi ivi hi twanana loko se hi twananini hi tirha swi fika makumu so loko album yi huma a hi nge hi n'wina ne mi humesini sweswi ya n'wina mi kuma ku yi tluliwa hi ya mina mara ni record ka n'wina mi endla njhani laya ku mi va mi titwa nga ku a mi luzekeliwangi like loko ko za ku va na agreement yo karhi ku sweswi album mina ni lava 3000 ku n'wina mi endla mali yo tala ku fika kwihi mi teka award ku va na swo tala swi humelaka swa kahle a hi problem swo ni tsakisa as producer ku artist ya mina yi kote ku fika la na loko ni nga kumi nchumu a ku na refund ku hava mara hi mhaka ku ni swi rhandza ngopfu swo producer loko ni producer xilo xi nga humeleli swa vavisa swa vavisa ti-producer ti twela ngopfu vusiwana loko swilo swi nga fambi kahle ha tirhe ku a hi tirheni ta vona ku swi ya kwihi loko mi kha mi analyze music ne a ni tivi ku ka channel ya n'we ma analyze kumbe mi analyze hala kun'wana mi like andeni ka n'wina ne swi va swi kha swi endliwa hi mhaka ya okay hi fanele hi swi endla because hi fanele hi vulavula hi swona or ku va ku ri na that thing xa ku ni better than a hi nge Beni ni better than Beni so twa a fanele a swi fakisa laha ni lava ku twa in reason ya ku why ni analyze kahle ni rhandza ngopfu vunanga bya Xitsonga ende ni twisisa na mahambanelo ya byona ku na lebyiya bya khale bya tikatara kusuka laya swilo swi cinca ku va na machayelo man'wani sweswo swo taniya so ni twa ingaku ni na vutivi byi tsanana lebyi ni nga byi share-aku na vanhu because loko ni kha ni vulavula ni kha ni vulavula hi album ni vulavula hi swichayachayani munhu un'wana wa swi twa ku munhu loyi a ngo vulavula njhenjhe wa swi twisisa timhaka ta swichayachayani cause wa swi endla so a ni nge analyze ku fana na vanhu van'wana va nga swi endliku hi leswi ma tala ku swi endla lomu ku vo super sport loko ma lava ku munhu a thoriwa va coach ma n'wi veka hi half time a analyze a va fanele va endlisa va swi tiva ku ti-team leti nga ku yingiseleni ta kota ku swi twa ku loyi and a mi hembi sweswi mo ni mi kombisa xikombiso hi swin'wana mi nga tshama mi swi vula se ni mi tekela nhlokweni mhaka swona ma vo a mi vulavula hi leswiya swa ku a hi nge sweswi ni le ku yimbeleleni ebe se din'wana ti fika ti ku a jikenyana ka malamu mi ni khapa ebe ni dikhapa ka malamu se loko ni vuya ni fika ni joyina laha ni ri a ta ha fani tivoice ni mi tekele nhlokweni ngosiku mi nga vula leswiya i siku ni nga sungula ku mi tekela nhlokweni na khensa swinene ni swi twa ku xiza lexi tlharihini because i swi swa a swi twi hi vanhu vo tala loko mo swi xiya ne swi kona ka album yin'wana ya miya volume 1 ka rindzimi rin'wana ra ku va ta kala va ku dlaya vanhu na lava wemani so swin'wana ne swi endliwa hi tinqambi to tala ngopfu swa ku yi fika yi ndovetela rito ra yi 1 hi voice yin'wana ya because loko no yimbelela ni nga dyangi loko no dya ni vuya studio swi cincile voice a ya fana ene swi ya tlanga hi nkarhi wun'we swiya hambi mi swi recording nkarhi wo hambana i mani a mi pfunaka ku analyzer wa n'wina music before wu huma like ku no Mugewu ta ni hleketa ku la analyzer like a vulavula ku fana na mina a kha byela n'wi straight misalo ya one pfuna i Junaid Maswanganyi hi yena munhu la a tivaku tisimi ta mina before ti ya vanhwini na n'wi twisa ku na message wa so ni fiki laha sweswi so u ni pfuna hi ku ni tlhogomela ti-lyrics ta mina ni nga hoxi swin'wana na swin'wana a mi twi nga ku swi dangerous sweswo hi mhaka ya ku na leswiya swa ku fana na mina mo ni mi kombisa ngo hi mina ne a ni pfumeli ku munhu a ni sendela a nge n'wi sweswi ni sendela yi njhani album ya mina mata ku why tinsimu to talo
leti va kha ti trenda like ni kuma ku vanhu ta va pengisa hayi hinkwavo lo ni ringisela lero loko a dyondza nga dyi twisa ndandari se na chama because nda ku joke aribi ne loko ri humesa kuma ku n'wana wa penga se ni ku ambiri kasi a ni twisa so se am chava ku suku rin'wana mihiza lo anga mcicisa swi a nga tisa hiti a swi nchavisi swi nchavisi na n'wi tshemba studio xa n'wina ne yes ni tshame ni xi vona half ana ha swi tsundzuki mara na ku xi endlisiwini aka ti-video tin'wana na tin'wana teti mi pfaku mi xuta mi kha mi chaya mi believer ku lexi humesaku a better quality ne i yini like i michini liya ya ku loko nghena kumbexani na loko xi ri switsongo i yini mi twa ku nga ku hi xo xi tisaku quality xo sungula quality i ndleve na mihleketo leswi nge le nhlokweni ya producer ku swi leswi u swi twisa ku yini before hi ya ka equipment yo fika yi ku pfuna ka ku xipikara u kota ku twa bass kahle swi swo taniya mara swilo hinkwaswo swi la a miehleketweni ya wehe. Okay, ni xoko leswi ni lava ku swi vutisa mi kha mi nga swi tivi. Okay, mara ni swi twisi swona suku leri album ya n'wina nga huma ne ni rhangi ni yingisela nyana before ni kuma link liya ya ku enana ani yingisela ka YouTube mo se loko nghena risimu ra ku sungula nga ku lera ra ku melivitana yini le phela ndaba lera ra ku ko va na yini hala and then na track 2 ne okay track 2 to track 12 ikahle ngofu ne mara ani yingisela hi phone okay hi radio hi phone straight mara quality ya tona ne 311 ati fiki ka track 1 like track 1 yi clear as if Miloi enda la yes evele tunwa mingati okay ku va ku humelela yini loko ku za ku va na swilo leswiya mi right ngopfu swa tikomba ku mi producer okay ni vi loko ni khentra album ni hlangana na xisa xin'wanyana very easy mabasa okay yeah hi rona kahle ni vi na challenge ya ku ni dyondzi swo tala hi xikarhani and then fane ni humesa timhaka to balance like ni ku vi na maendlelo matshwa ngopfu ka album leyiwani ni khe ni kombiwa hi xisa lexiya so risimu leri hi nga fika hi teka karhi ka rona and hi track 1 loko pfula project hi ro sungula hi rona leriya hi nga rhanga hi ri balance and misalo a nga tshami laha ka Kofani u tshama le ka Mshwana u tshama kule so that's why mina ni sali ni tirha letin'wanyana na hari ku dyondzeni ka timhaka ta mabalanselo so na swi twisisa leswi vulaka mi right okay na mi twisisa ma believer ku munhu a nga duma like a fana na vo mo hi nga vulavuli hi mavito ma vanhu okay va lava va nga duma ngopfu ka music wa hala ka hina ne ku ri hava swilo munhu a nga duma njhani hi xikhongelo mara a nga duma xikhongelo kumbe munhu ka hi xikhongelo am to shiba kumbe a ni fane ngati hi xikhongelo ku hi believe ya munhu ku u believe ka yini and swi ngopfu hala ka ti-artist ta ka hina ka ku swimanimani nga ku yin'wana sweswo swo taniya a ni believe ka sweswo ku va dumisiwa hi swona loko mo hetelela mi fika aka stage lexiyani ne xa ku va ku Mugewu uyini uyini lava prove njhani ku miyangi a ni nge prove chumu mitomiyela me a ni hi mi ni tiva ku tiyisa ku a ni yangi so a ni nge zi ni la ta fika ni ti basisa ni vamba na tikhamera ni ku a ni yangi swi ta endlenga ku se ni tiva swin'wanyana a swi bohi ku prove nkarhi wun'wana okay me ti-copy tingani mi nga tshama mi ti xavisa loko mi swi twa ku la ni xavise ti-CD to tala ngopfu or ti-USB whatever mi xavisa ku hi voko ne swa ti-online loko mi ta va mi tshame mi xaveliwa ngopfu hi loko mi xavisa ti-copy tingani sweswo a ni sure hi timhaka ta ku
sweswi munhu wa swi kota ku ti-copy ti ri kona ku fana na leti ni endli 20 mara mi kuma munhu u ni chelela mali a ku a nga yi lavi USB mavo mi kuma ku ti va ti ri kona tin'wana dlina ni va nyika vanhu ti ku vona ku mina ndzata mina girlfriend ema ihlulelo le wa kangezimani interview leyi nika izonda too much losimtsikana la hlulelo enda ku nge vi problem kumbe swi nga hi vangela ku trenda ivi hi tlakuka okay mi rhandzani rini 2022 okay yeah like sweswiwani a hi ngo mina full 2 years i ncini mi swi twa ku nga ku wa xi endla ne ku mi support wa streama swinene a tlhela a endla ti-video ya ni sendela ku hi push a share link so kaya ke i ncini va xi endlaku swa ku mi swi twa ku ya a kaya ve loko ni supportini kumbe a kaya a ni supportini because swi kona especially loko munhu a ha ri hansinyana mi kuma ku a va ku value na loko like siku rin'wanyana ni tshame ni swi vula ni ka ti-interview ni kha ni lava ku performa ti-comedy tin'wana ka mbalaka ku ta exonal like ka xitarata lexin'wana vacini va mina a crowd a ni swi twisisa ku swo boha hiya vacini va mina va tsutsuma exonal like komba ku a va ha ni value mina ene ne na loko munhu o va a kha a tshama u tshama ngopfu na n'wina swi kona ku hambi mi dumi swinene loko ko fika artist yin'wana like dokodela Thomas Chauke a tsutsumela ka dokodela Thomas Chauke a tshika n'wina i mhaka n'we u mi toloverini so like i ncini kaya va xi endlaku mi swi twa ku okay kaya va le ka site leri xo sungula va pfumelela huwa i seketelo wo sungula va pfumelela huwa va swi twa ku a studio ku na rhasi ku tlela leti ku yimbelela ni tshame loko ni yimbelela volume 3 ni kha ni yimbelela va ta mhani va fika va tlela va ta ku pfula u le ku rhaseni loko se album yi humini yi sungula ku chaya ngopfu laya mugangeni se va swi twa ku swilo leswi ya swi endla hi leswi loko se va ya vanhwini vanhu va teka hi ndlela yin'wana loko se music u kho twala ngopfu laha tikweni ku i n'wana wa mina leswi swo taniya so va swi twisisa ngopfu ku hi leswi a nga nyikiwa swona munhu loyi va tlhela va ti tlanga tinsimu ta mina fonini va ti twisa vanhu loko va ya a tindhawini to hambanahambana Mugewu the junior ni nge se rivala ni swa xikolo mi fike kwihi okay ni complete matric 2017 ivi ni ya a Polokwane Capricorn College ni fika ni endla civil engineering 2018-2019 ivi 2023 ni sungula ti-practical na sweswi na ri busy to okay na khensa swinene ni vutisisiwa hi mhaka swin'wana swa swilo leswi mi swi yimbelelaka ne swa twala ku mativa mina vutivi like ti-topic ne nkarhi wun'wana ta ku byela ku loyi i munhu wa njhani handle ka lava va ku yevu o va taniya swa ku hamba dyondzini ne u endla mi kombisa hi the late Patrick Nkulu okay lo mo yingise tinsimu ta vo a mu nga ta tshemba ku u dyondzini munhu loyi wa to hlamba loko va mu byela a mi va nyike tiphulumende va tshama le maofisi ma swa endla nga bya vanhu ve le kaya so mara ta n'wina ta twala ku mi bright naswona ni ya ku mi fiki kwihi vanhu lava mi tirhaka na vona mi ti ni tirha na vanhu vo talo mi kombe mi va hlaya okay ku na buti wa mina sorry lava hi nga ta va rivala ku na buti wa mina Geuza Mugewu hi vona vanhu ni pfunaka ngopfu ka ku composer na ku risimu va fane va
va ri approve ku ri kahle swi tani loko se va ku hi vova va pfuna ngopfu composer ne se sungula u choka kambe leswi a ni nga va thema then ku swa twala kambe kha swi tana buto wa vona hi leswi swo na tsaka loko va rhandza risimu ra mina va ku ri kahle khoma la na la ka rona ivi ku va na Easy Mabasa no sungula ku tirha na yena la ka album leyi u mixini ku va na Sono the producer u mixini ku va na Xiyimo Maluleke Dumela hi yena a ni pfunaka ka ku ba ti-chorus ku va na Sister Winnie Miyambo va suma va tlhela va ba ti-chorus ku va na Manisheli Ximambana va suma va ba ti-chorus kun'wana ku va na Mr CK va ba ti-chorus na vo okay vanhu lava talo mi va hakela njhani van'wani va hakeli ni hakela van'wani va hakeli because hi tirhisana hi tichomi ni lava ku a ni lavi hi vula timali ne ni lava ku tiva swa ku loko kahle ka n'wina leswi mi swi vulaka i ku loko ndzana ku hakela Brian mina ni vula mi swi decide njhani ku loyi na ni n'wi hakela loyi na n'wi hakela loyi na n'wi hakela van'wani i vanhu vakulukumba i munhu loyi a nga na ndyangu i munhu loyi ni n'wi foyinela ku ni n'wi susa ndhawini ni fika ni kombela 1 2 3 so swa nyumisanyana ku mi famba kahle swa nyumisanyana mara ku na tibra ku na genge ya mina ni swi ta ku leyi na mi loko yi lava ku ni koka yi ta tirha se mi ringeta ku vula ku hi ku lava van'wani va mi va susi kule vhele va tisa kusuhi swa twisiseka mi fanele mi va hakela then lavan'wanyana na vo va fanele va swi twisisa ku komisa mi vula ku ri wa ku fana na mina ni majojo ni n'wi teka kwala i genge ya n'wina leswi swa fita i genge ya n'wina leyi mi nga yi hakeli no mi twisisa i ncini mi xi navelaka ka vaseketeri va n'wina ku va nga mi endlela xona loko mi ta ku la okay hambi nga ri vaseketeri va n'wina vaseketeri va music wa Xitsonga lexi mi swi twa ku va nga mi endlela xona ku mi nga ta swi twa ku la at least mbilu ya mi yi tawa hi leswi va nga endlela G1 Soli Makama swa ku loko a birthday va n'wi endlela celebration hi ku vitana ti-artist ti ta n'wi support and then a pusha music wa yena ni twa swi ri special ngopfu mara ma swi navela leswa swa ku n'wina sweswiwani ne va ku defense ta Oscar Makama ta favor ta Soli Makama ta favor ta Mr Post ta Ben Manga ta favor or mi lava leswa swa ku a nge ku ri va lava ntsena or mi lava leswa swa ku va ku lava va mani ni vula ku mi lava leswa swo un'wana na un'wana njhe mara ku nga ze ku va na munhu loyi a nge mi fane ya Mugewu mara va ka va mi landzelela vanhu because va kona vanhu lava ni ku toka ni nga mi kombisi hi mavito ma vanhu because van'wana swi nga va offenda ni na vanhu lava hi yingiselaka loko se va fikisa mahungu leyi va ma cinca va ku phela laha va ti vulaka mara va kona lava va ku loko wo va rhamba ka festival ku hala nga ta ku na suka kaya ni ya vona yena ma twisisa mara loko se ti fiki laha va nghena xitejini va boheka ku khoma crowd like va excited komba ku crowd ya va rhandza hi lera ra ku i crowd liya ya vanhu lavan'wana mara ya va seketela ma twisisa so ku na liya ya ku yi suka kaya ku mi ni landza Mugewu so mi prefera ngopfu defense day and no fanele ni choose a swi ta va kahle ku mi choose ni lava an lavlavo ngo hina hi landza Mugewu okay mi lava ku un'wana na un'wana an seketeli because loko ku ve xikwembu xi ni pimeli maybe 2000 wa ti-fans swi ri ni ta heteleni va ni ti fikelelini mi languta yini loko mi feature mo xo sungula ni langusa makhomphozelo ma yena ku swilo leswi swi na u khomposa swa tikelo ku fika kwihi na xitayele na ku ni nga kota ku n'wi kuma na ku fana na sweswi na n'wi rhandza Mr Bow mara ni twa ingaku loko mi ndeta ni nge n'wi kumi
No, it is such nice. Tammy boy. Yes. Why me ngaba feature? Ani Steve. Kambe kuna swin'wanyani swi nga humelela kwala limbeni loko va endla project ya vo swa ku ni tlanga beat then loko se ya a studio aka both events ku fika ku va na ku cinca a swi ni vavisisi swinene because a ni nga hleketi a ni tiva like va believe ka mina ngopfu then swilo swi nga ha fambi hi ndlela yaleyo so i swin'wana a swi ni vavisini kambe swi tshama swi endla gap wa marimba di dumisa swinene ku di kona ka Gyanland of that's what you see and a swi ni tsakisini ku va part ya project swinene kambe a ku na nchumu xi humelaka mara I don't think i mhaka ya ku i wena ne u nga va u lo swi teka hi mbilu because u n'winyi wa swona swa humelela minkarhi ya ku tala na ku na ha ritsongo ni la ta kurisiwa like ni la ku twala Dr. Sandlane loko va endla tinsimu sometimes a va ti-programmer leswi a va endlaka a ni tivi swi liya sweswi loko va yi endle kona ka DJ number nkarhi lowu a va endla ka both events a va swi kota ku va programma kaya ivi va tlhe va yimbelela loko va ya le ti fika ti cincile a hi swi tshovela swi tiva it's not like vo zonda n'wina i ncini ni tshamaku mi xi tsundzukaka ku lexi ni tshame ni xi kuma vuton'wini bya mina ne ene reason a ku ri mhaka ya ku na yimbelela handle ka hlulelo okay lexi xi nga fika xi va kona kumbe xi fika xi cinca a vuton'wini bya mina hi loko studio xa mina xi cinca cause ku vi na vanhu vo karhi lava va nga fika va ni pfuna ku xi cinca swi vangiwe hi ku na yimbelela so njeni mi nga tshama mi xi luza hi mhaka ku ma yimbelela ku hava swi ri swa ha ri ndleleni swi le ku tenela swi hlayinyana mina Jelazi Mugewu the Junior Jelazi a ni vuli liya yo lava ku ta dlaya munhu ne ni vula liya ya normal ya ku a hi nge sweswiwani ku na munhu wa ku fana na kambe yin'wana na yin'wana yes yi rhandziwaka ne mi za mi teriwa hi maendle ya ku why nga ni nga ka position liya and sometimes na mi twa nga ku a nga swi handle the way swi tala ku hi endla ngopfu ne ka loko hi vo munhu a ku mali ya hi twa ngo why a ni ta yi tirhisa ku antswa mani va ta endla leswiya swa endla ka music mi swi twa ku laya a ku fanele ku ri mina mani swi koni na yona Jelazi ka ku why ku nga vangi mina Beni Mahengana mara ni khe ni nga biliwa ni khe ni baliwa mina swi kona leswiya swa ku vona vanhu va ri henhla u va navela mi solve njhani feeling yale ni nghena a studio ni endla music ni release album ku fambisiwa sweswo mi vuyeriwa njhani loko mi kha mi posta music wa n'wina online kusukela loko ni khe ni uploada hi 2021 ne a ni si tshama ni withdraw mali ya kona mo yi hlengeleta ni ti byele ku yi hlengeleta cause ya ha ri hasi so ni ti byele ku ni nga langutisi ngopfu mali ni ba cause a ni swilo leswi ni endla ku kaya so swa tswa liya ku va bangi ya mina ni ta swi vona siku rin'wanyana loko se swilo swi khe swi cinca ta fanga yi dang mali mina manager why a ni swi tivi why ni ri manager na yi lava tambalavula na din'wana va ri philana manager mi twa nga ku a mi need or mo ka mi nga voni ntirho wa yona or
Like why mera? Swi ya hi ku yi ta fika yi la ku ni manager yini. Loko ku ve munhu u kona nga ni manager a talking ku one manager ni believe ku u ta rhanga a yingisela music wa mina a wu rhanda before a ta ka mina. Loko se a ta ka mina u ta kha swi tiva ku u la ku ni pfunisa ku yini, u la ku ta ni managisa ku yini, because va kona vanhu lava va ni pfunaka mara u nga ri ti manager. Okay. I ncini mi tsakela ku xi vula ni nga mi vutisangiki? Ni la ku khensa aka vaseketeri hinkwavo na vanhu lava landzelaka, coach Sydney Mulweri na bot Oscar Makamu na Gacheni lava va nga ni tisa la. Okay. Yes. Va byeleni vanhu ku va mi kuma njhani loko vo mi lava, va nga va kha va lava music wa n'wina, va nga va kha va lava n'wina ku performa, va nga va kha va lava ku chayeriwa because ni twe mi ku ma kota ku tlanga tilayini hinkwato. Okay, vanhu va ni kuma ka Facebook ya Mugewu the Junior Multimedia, tinomboro ta WhatsApp 078 051 2474, to ni chelela mali kumbe ku supporta album 067 242 7332. Okay. Akanani Funeral Assist, the best funeral assistance. Twana ku runga hi joina njhani wena ni nsati ni vana va wena laha hi nga pimiki nhlayo, mi nga hi joina hi 75 rand mi ya kuma 10,000 rand loko mi loveriwa, kumbe u joina wena ni ndyangu ni vatswari va wena ni vana hi 100 rand loko mi loveriwa mi kuma 10,000 rand. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga tihlanganisa na hina eka 061 512 4250 kumbe eka email ya hina ya info@akananifuneralassist.co.za kumbe u hi vhakela etofisini ta hina 482 Chipside Street akusuhana na Chipozi eka Malamulele. A hi pfuni swa minkosi ntsena, hi lombisa na mali. Akanani Funeral Assist.